Мадалты аппадунион боны фадал бирашева лонжин шылгоймактан арфайн хашта жақта республика шарғлауак битарты Вячеслав. Сыпарны яраджыш хожақчын котта мать героиня икачын номай. Шекшан Абайта Татьяна, Агната Светлана, Акита Фатима, Аматуата Екатерина. Мадал ташты сардатта гамасынасы бонқауы уалдай бушник жағын фанышан котта битарты Вячеслав. Жазышта мауы ема бирашева лонжин мадалтан бахушканынан республика хаштон сауынс социалон программаты. Демографион вабар фахушдар каннан мазалта арыш саузышты фиданаждар. Абон чиқомалкана я каштарта йодонандар мажарда жағы самай агурой жонд курхон жонд хусауй самай наирыштоны асак дарража я хамшывалата касытай жардарайзан армашты ниярагана фала анакан иронадамандар.